Archbishop Lambert Erizoba yayebembera okushaba ahari Choga Parish omuri Sinjiro Town Council aho yashabira abicuruza okugerera n'embabazi. Bashaba nimbahiga mugume muri nabo mbahwera byamagaraga ubwo mutuma nago mbiri njya kuba natebeka nsorudaya yo rukwija kuzayo dukora rumbari sheji nabo cyo bwana mukuru uje kukitebeka nsa tuzeyo kora kushomana na bagenzi bitu. Erizoba twagamba kigambo cyo kwatira ninga cyo kuyamba empunji Isingiro numanya turi district eyine empunji kandi ni nyingi itwe nk'abanye Isingiro ntugeze ngo kutukubasa kukwatira impungezi nyawe nko muntu hine bintu ebinaresiro mu kicwe keki ibikuyamba abantu bona ubwo kwatirira mu nempunji. Archbishop hona yatungisa abana bishatashatu nabana confirmation kandi aba bakomerwe ntanda ngo bahamira mu muhanda gw'amazima. Bangerana kama mwiname kutumusha kwa Ruhanga tatito mushoborozi wabyona wabahindurira abana bempakwa mukazaro wabusyo miziro mu rwera abaho mushagwe kandi abarinde mushemerere rukundo yeyobuzire. Amastago agakusijwe no batizuga agagaraka kakakusigwa no tungisa karamento ya confirmation otarigirizo barumwe olwayefuza. Bamwe ahabebembezi abayigita hamkorogu basima echa Archbishop ogu. Erizoba nizoba rukuru ntukuza jana n'urumude kandi itwe nk'abakurasi ba Kristo antwegeraho ibintu bingi konke kikuru munonga no kugira ngo twena tugume turi abakurasi ba Kristo. Omugandi abakristayo ba All Saints Ishaka omubusaba Deacon Wishaka Aban bashabirwe okwebembeza rukundo omakagabo na hona aho barukuza. Begambwe ahakwigure cyombeko eky'emiryango 10 ekibeyombekire okutahize kanisa yabo ejo. Twincheza gweki niyo churumu umurimo w'umukamaranga niwo gurumu kandi obuyobora umutina hibirema ukama tumanyango nebine bwongeraho noza kumiza munabyo mwana nebyo mwera. Sima Ruhanga izoberi kurianka project yitwa atandikire Ruhanga izoberi yashika akuyegurwa kandi sima na Bishop wiko mukundwa Johnson Twinamuzo akizo muna yegesa kanisa kuzigira project zo kutahize kanisa ejo twagenda mu makanisa benchmarking akora amakanisa ko kushare mfuye mu mwitura yombi kaza All Saints Church Mbarara twaza Kabare twaza Kampala bukote twihamu design yitura yombe konka kutwakiraha hano yahinye merire hasangwa hariho kigizi ecabenkizi barabemerira umungudo kurebe kanisa nayero kwangwe kiguze twakukishara twakibandika rera hansi yacho tukata hu pavement eje kakora nkamadu. Omukoro gubandiza no kushaba okwebembirwa umuhandichi wa West Ankole kandi ojwe ekize saba Deacon wa Masheruka ohijira abakristayo aba okukundana na haba aborekire aho bihirire okuza kutaheje. kandi nukuruga hati nenda kusima ingeri ya Bishop witu wa West Ankole ahabwa ingeri nunje yaburire kandi yatuburire mu amazima no kwetegereza kureba ngo twihiremo kombeka ikizibeki ahabwe ntasiya ya kanisa yitu. Sima Ruhanga tubine bugarukiro abwo abantu batwasize nsima munonga ngoshemwe bamu abo iki project akihagire munonga abo ko natashurira cyo murebereza cona dene aha sigara esente zikubantu nturundana
kuziza ahatunguka y'umwanya beina amasiko go kuganyurwa omuchombe keki obwekero kubatahiza miliyoni zitari hansi y'ina. Gashakwa Ruth Nwamanya na Ben Muhozi.